Pekan Senin Kembahang 17 Ramadan nih, Pekan Senin Kembahang mendekati setengah lagi Lebaran. Ini udah mulai ramai sekali. Nanti mendekati Lebaran malah lebih ramai lagi. Kita beli kambas nih, buah kambas. Kita mau ngedok buah nih. Oh, dua benar aku kok no. Jawat. Oh, jawat. Kambas. Ini jam 08.43 sudah mulai sepi nih pasar tradisional Pekan Kembahang. Kita dapat ini tadi kambas. Beko. Api beda nih, kayak saya kena beko. Saya balak. Oh. Api oleh. Lain moneh anak nih lain. Lain, Nangon model ini beda ya. Nangon balak-balak. Nani aja kita pandai dicukul pakai garpu. Ya, pandai kira api. Nah ya, garpu atau cocok gigi. Nyata kau aja ka kita mindo ki pasuti ane. Nah nyepok pa, ini debah-debah na naman. Namang kene na, semua mang kene. Pekan Senin Kembahang. Rame. Jam 8.50 sudah sepi nih. Tadi lumayan ramai. Pekan Senin Kembahang. Kita mau pulang dulu. Nanti kita cek lagi menjelang Lebaran, rame nih. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.